Zdravo, LP je super i danas ću vam pokazati kako staviti sliku na Google. Idite Google Chrome, znači mora baš Google Chrome, ne Mozilla, ne Operu. Da se čita samo, vidite, tako to je. Kucajte na Google. Čekajte se sad. Chrome. Kucajte Chrome Web Store. Chrome Web Store znači ovo. Chrome Web Store. To kucajte, uđite na prvo. Znači vidite, tu možete birati. Imate Animoto. To sad ovdje možete tražiti, evo sad ćemo mi to jako igračke. Evo, sad ćemo, može, znači vidite cat, ne, izvinite baba, izvinite baba me. Sad, evo mi ćemo sada ovo. Evo da vidimo kako izgleda. Znači vidite mačke kako izgleda. Ok, to je. Ovo ćemo. To je ovo ćemo. Zato idite. Ne, izvini. Može samo ovdje gdje Teams ovo ćemo. Da vidimo kako izgleda to. Znači vidite. Evo. Vidite kako moje sada izgleda. Sad ćemo promijeniti. Idite ovdje add to Chrome. Mora ovdje sa četkicom, ne sa plus. I piše ovdje checking. Čekamo sada ovo. Promeni. Ajde vidite kako to izgleda. Tačnije mi ćemo sada ovo. Idemo add to Chrome. Checking. Sad. Evo ga. Evo se promijenimo. Vidite. Ovo imate da to sve vam ostane. I sad ima nešto da vam pokažem. Vidite ovo, premedeno. U redu, nadam se da sam vam mnogo pomogla.
i za prošli video sa pozadinom. Sad ćemo vidjeti, promijenila sam pozadinu. Sljedeći video će biti gameplay Sims. Znači, zabavljat ćemo se. Vidimo se, čao.